Rahnwet Nan Pohnpei. Pohnpei. Iyang kasalelia raga choga raspacho nan programen Rahnwet Nan Pohnpei ye programen kabese way iraka po iraga sampalakan mawiuya with the panuya nan wain Pohnpei area monach pan pachoyang nan programen kabese Rahnwet akaneng melelian walyan kichtio chiangki uya chunga sagaratan kay paniyo wow don malen wow rakso kon Pohnpei yu chunga sagaran wow laban kapuran sanan kan ko wow ni kasabal mar likan nana laknan kan yei ko chunga wow choro ran piltoke sabal mar labalab kan korusien nan pilyen chiak momot so government o bachewan wow ki sabal mar chon way yung sak Rahnwet way sabal man kian so mabuk chailan kachin kasamo waliaben organizing committee and liberation day riyakat riyasak o iba na suksech lukayang puinen o kasampal watch hong nan programen kabese nan suksech ran kakan sakare ko way hirakan me koneng chon wayan mwangi amay changalan so much Kailangan program director mawai jual wow kapatapat o Pohnpei yon kajen kubura patuan matang kubura kinkit elabla bicabul buyan yang patu mon molen wow Pohnpei o korusian mesensial men sensialan kapan mesi patumet pueki karabawat ye ranen moy wow riya kitriyek nan parwat sudah sensial matang sesuatu pakai kita matang kita buat lebang wiawi puegi lebang wiawi puegi rosin kusenet asyik patro wili kebenau ni kita buat kap sensial yang wi tapi sen jam koneng mu tahu bang wiawi siapa patro na station pusin patron me ye kawawan ranen mo bang wiawi nan parwat me ye September isya keu me kalau punenet kata kau me mau Pohnpei katian dan mau merentai tu orang par kita ke bahasa kelimau. Lalu termet Rahnwet kusenet me apaliata enne ranio mau apali kataman pen mau kapaisak eu en par me eu ya kusenet. Mau akin me kamatong kay kinwiyawi awi atan kila ranen mau ni yompar paisa kayo tawar boga ni awi ala kusenet aye met mese patogi pesen patowan kawawe pisi ekis tame ban sanjan nan program me ban wiyawi on ranen mau sanjan me at paisa rega ita kawet kay me sanjan opsin kapna yang opsin presiden tu kapna Rumahnya cuman kapuan kayan Pohnpei katin ya kubur ya o siapa non kapakat naramas karya programen parwat apaan janjian dan programnya janjian olakat ya kesantikan no kesanti o apaan janjian program tiket yo memang ya sudah bang kapakat benar Pohnpei wisyak biasa sakarata o mahyan pangu ya upan kawuran wa ini orala auto psiatit papan maiteng ontram coordinator sport teran ka eugente kalanganen komo Mr. James area wala ka matawla o kabese yan chon wain Pohnpei uya ben tatok and kasarawi ranen moy ma parwatch kalangan komun program director puingkat punianti yang patreng ucapiata ikis kawewe kisnorak motomot sin program motomot kis me kauna bata puingka kapani ranen moy ma Sansan Sanger and Lab Mr. James Chief ma
ranan moy mau awiyala ko sunutio sumpar paisa ke samanar suma moy mau yaw cepta dan mat sumpar wali seksama suma ko sunut bonese ukutianan yala tusung tato yala odete ran sumpar paisa ke ulan tu parwot ime sansan mui sport coordinator pam yang patreng sotre kamatong pan wiau pamut kisang kar besan sal mele long sampa pokon letonan kanta kapada patro tu mele Pohnpei me sotre sola ekis kamot kapo yaklan pat pena narmas pokon pena wasakis o Pohnpei liberation day ime pam wiau rano sotre matong imesan sarap ka tumatong wiwiang o program otomotive me bana pali ran o rano program wat ka wiaw nan wasan uya kupuran option karna governor conference rano sin program kis pang chepta pa wiaw yo pan chepta nan tu bang clock isa kalap langatan program o iban pukaki yo papa katien rano o saksakarata kapkapese tang pamyam o patyang mo katon eta patudiel kotokan pan piluyawi katstien kala pako molen wow dilen Pohnpei moren mo lon recangatan kasarawi kacaman penran pansang ren pastor ruksan kilang o kasarawin bilay pa yang kasarawin bilay pa panu yawi sang ren ride undercards the police officer in Pohnpei o patrang mo Colin Pohnpei pa yaw state under o youth for change na pa pukopi murun mo sakarata yeu sakaratan kasam pan uyawi sang ren supplement Pohnpei kapna read bi Oliver na ba uya sakaratan kasam o kem seklan nasen o sakarata karus pa uyawi rano pan sang ren masen kawit pan sang ren isonan kenen moinat iso sabato ayemet ni oralab mepit program ran uma mieno kone ma miena iba patuan manokela ay nagpatrang yan sume chay pantutu lang nan kalalapangkan kalangan terper kalanganan ko mo Mr. Abraham miran kapachabat sang Mr. James so Mr. Jawab kalangan program director ong mepit kamatong option sports pacawan chuwanger karyang kapna Pohnpei o kosan timur kosan etier ye me kaitakan kamatongan parwatch pan cancel te sochokuita aba uya waban kolkolla wanan show you me office in sports and o yang aki office chekan task force option ka bina wa paname matong kak akake uyawi o ban pakai ra win pakon an show you me ban pachoto kalangan en como Mr. Jawab eriele essential yang chon win Pohnpei rakasampalakan me chon way ko nengan mwangi me petata sa ma chairanan moy maur ya ketroyaisak mo na chaiban kairala program en success miren rachoror me mai ben kasaleta mai chmalai so mech i pan patrang nan rachoror wato oralap yo kosanti sang rail puinwat puindiyo me patpano kaun pata
orang lapin parwat me pit liberation day the ranan moima orang laban rano masani the kachitiki Pohnpei angin kela kolokon o sinsile melele o rosunan ye yasama imet min paski yang sakaratan iratoro kan ba Kalanganan komoy Mr. James Rachoror. Kalangan. Men en planane en pisan salman maban yak kena makalalabak maban masani patongan. Sekak yang coba. Nan ko santi ma miamet pueki kawaken distancing table advisory dan mami ketakut luko together local chief kan cabinet kan o rel kan came office malala came bil tabor rel kan pada bana ban kubur o sen ka kapali el ka mi kaselaben Pohnpei ya bawa lagi advisory kan mami hari ime semen mandat mangkin ime sesung-sung sen kaseleta me ranin moy kai ko ranin moy mawon paret esteman kapal nep kap toko nep na men Pohnpei bapan yang wasaki so me Pohnpei ka yang mangi masani ya panjang nan radio o bil nan TV me won me station kit kaseleta dari amoy ni ran kabarawat me mi karo sen pe yang sabon ma radio kan we wasama we penaban mi masan kan sakaratakan masin kan mapanjang jalan rano ye mapan utan kai terala autoban rano awi wawat manusia sakari pat mangi sebutaran tatok iwan makam jika ki yang kamitian COVID-19 o pali yang Pohnpei nan barkut sajal sangren sport me sudah kau itu matu ite tolak tilau mabang peita bangkak matu ngeu yewansu kebil kaya kela neu song eu matu akak wiala son bare pon pitakin matu wi bana pol pa wok samer randri ko magin kaka pol data matu ko rosa jugis rai man kapata watu pe mini kapata yang wiagi tuan bagmak bagi panjute apaliala kuburan koris dan kuburan Pohnpei ni betul ya tetap kosanti kay masih bil pagi yang office kalangan program Kalanganan komo Mr. James, komo Mr. Chawab iran kapacapach nan Rachoror. Kalangan program director buwan sayang we pakon me kawopen ran muy maur yakit riyesak pan live broadcast nan V6AH radio V6AH Facebook page V6AH YouTube channel o nan local channel 22 Kalanganan kupur koros kalanganan walyaben organizing committee liberation day riyak riyesak Hayay match magayam sakalar sabal machay programen kabese Rahnwet Nan Pohnpei program yung makan kabese rakap o rakasampalakan mawiwiyawad depan wiyawan nan Pohnpei hasabat yawan tukulukayache kupurakanan kachin sapali radio V6AH ong nan program kasampal kan maban kan kau na patamor kalangan o kaselelye